Andan sırtkarı istiğfar aytuunun faydalarının biri sababun li tanzile sakine ve gashyanir rahma ve hufufil melaike. İstiğfar aytılgan jerge ıntımak düşöt. Oşol jerde bereke bolat. Oşol jer Allah'ın ırayımına kut merimge baylanat. Oşondoy ele perişteler mına oşol jerde urmatlı bir tuğandarım orop kalat. Enne fihi şugulan anil gıybeti ve nemimeti vel fuhşi minel kavli. Oşondoy istiğfar aytkan adamdardın uşak aytkanga möөнөтү kalvaya kalat. Jalgan aytkanga, çağımçılık kılganga uwaktysı kalvaya kalat. Mına oşol adamlar jaman söz söylep, başka bir onu gıybat kılganga uwakıt tapпай kalıp, daima tili zikir menen, istiğfar menen alek bolup kalat. Andan keyinkisi İnnehu yu'amminu minel hasreti yevmel kıyama. İstiğfar aytkan oşol adamdın kıyamatta ziyanga düşüp kalıusынан gepildik alat. Oşonu korgoyt. Oşol adamdın günöөлөрүн urmatlı bir tuğanım geçirgenge sebep bolat. Andan keyinkisi ennehu ma'al bukai fil halvati sebebun li izlalillahi lil abdi yevmel kıyameti tahta zilli arşihi. Oşondoy istiğfar aytkan adam oşol hiç kim jok jerde öz жалгыз kalganda gözünden jaş çıkarıp istiğfar menen Kuday Taalam günөөmü geçir degen tilek menen dua menen gözünden jok ele degende bir tamçı jaş tamçılay turgan bolsa kıyamatta Kuday Taalam mına oşol adamdı başka bir hiç kanda bir gölökö hiç kanda ırayım bolbogon ubakытта Kuday Taalam öz ırayımına mına uşul pendesin alat degen mani gelip çıgar. Andan keyinkisi annahu amanu minen nifak. Adamdı iki yüzlü bolgondan saktayt. Adamlar var sırtı musulman, içi musulman emes. Adamlar var sırtında kraskası boyoğu musulman, bürok can dünyası musulman emes. Adamlar var musulman kaçan eldin gözünçü. El жоқ jerde, el görvegen jerde, el bilvegen jerde bular musulman bolalbay kalışat. Demek bu iki yüzlülük. Bürok içindagi musulman, sırtındagi musulman, daima çınığı bir Kudayga jakkan takva musulman bolgun gelse anda astagfirullah degen istiğfar daima aytkeni. İstiğfar aytu adamdı iki yüzlülükten, münafık bolgondan urmatlı bir tuğanım saktayt. Ennehu eysarul ibadat ve kalluha meşakkatan. Şındığında istiğfar ibadattan en oңoyu, en arzanı, en jеңили, bирок soğuğu en köptörünün biri. Namaz okugan tuğra, darat aluu gerek, joluk salınıp, andan keyin kıblаны karap namaz okuu gerek. İstiğfar olturgan avalыңızda ele astagfirullahal azim dep aytkan bolsoňuz, istiğfar etken bolup esepteles. Demek ötö jеңil ibadatlardan biri. Andan keyinkisi yugnil kalba ve yusuddu hajetahu, adamdın jürögün toyguzat. Egerde bir adam jürög açka bolup, adamdın jürögü jılaŋaç bolup kalsa, oşol jürög toyguzat turgan keremet kasiyet mına oşol istiğfarda. Egerde bir adam astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah ayta turgan bolsa, bul adamdın jürögü tolup, adamdın oşol jürögündögü kattuu taş meres bolgondu urmatlı bir tuğanım ketiret. Ve yujibu salatallahi ve malaikatihi. Oşondoy ele istiğfar aytıp zikir aytkan adamga Allah Taala'nın özünün salamı, Allah'tın duası, Allah'tın berekesi jana periştelerindagi berekesi mına oşol adamga gelip tiyet. Oşondoy istiğfar aytu yajlibu barakatal vakti, uwakıttın berekesini köbeytet. Egerde siz uwaktyňyz tar bolup, işiňiz arybay atkan bolsa, istiğfar aytsaňyz Kuday Taala mına oşol istiğfardy ketiret. Arap dünýösünde okup jürgende oşol jerdegi şeyhlerden, ustazlardan bir mesele söylep tapпай kalsa, astagfirullahal azim de aytkan köp atilem. Emne aytat dese görse başka düşkön baleden oşol kutkarar eken. Egerde maşina avariya bolup ketse, je orup kalsa aytır, bardyk uçurda oşol problemany çeçүүnü birinci gezekte istiğfar aytudan başlan. Oşonduktan urmatlı bir tuğandarım istiğfar aytu uwakıttın berekesini berip, oşondoy istiğfar aytu urmatlı bir tuğanım bizdin problemaların çeçilişine inşallah sebep bolup beret. Sababun lin nasri alel a'dai. Egerde sizin düşmanlarınız bolup, oşol düşmanlarınızdan jеңilgendi kaalabay, oşolordan saktangandy kaalasaňyz, anda istiğfar aytyňyz. Astagfirullahal azim, Rabbigfirli, astagfirullah, astagfirullah da daima istiğfar aytyp tursaňyz, Kuday Taala mına oşol düşmanlardan sizge kalkan kılıp bir andan sırtkarı istiğfarın paydasının biri sababun li kuvvetil kalbi, adamdın jürögünün küçtүү boluusuna mına oşol istiğfar urmatlı bir tuğanım sebep bolot. Egerde jürögüňiz korkpoy turgan, jürögüňiz beken bola turgan, arıgандай kıyınçılıklarga duuşar bere turgan, jürök kalay turgan bolsoňuz, anda istiğfar menen jürögüňizdi urmatlı bir tuğanım siz batırga aylandyryňyz.
Andan kийинкиси даваму зикри фит тарик вал бейт вал хазар вал сафар вал биқа таксирун ли шухудил абди яумал қияма. Эгерде бир адам истигфарды тоодо, түздө, талаада, үйдө, көчөдө, бардык жерде дайыма айтып тура турган болсо, анда ошол адамга истигфарын айтканына күбөлөрдүн көптүгү. Демек, көп адамдар буларга күбө болот деген маани. Zikirlerden en жақшысы qaysı деген маселе келсе, zikirlerin en жақшысы Subhanallahi velhamdulillahi ve la ilaha illallah vallahu akbar. Mına oşul zikirlerden en жақсы urmatlı bir tuğanım. Demek istiğfar mına oşul zikirlerden qatarında urmatlı bir tuğanım turat. Мындан ушул башка бир китептен, бул китеп урматтуу бир тууганым Мавсуат Назратун Наим, мына ушул жерде истигфардын пайдалары жөнүндө бир канча пайда келтириптир. Мына ушул пайдалар сиздерге окуп, андан кийин ошонун маанисин айтып бергенге мен аракет кылайын. Ал истигфару яжлибул гайса ал мидрара лил мустагфирина ва яж'ал лахум жаннатин ва яж'ал лахум анхара. İstiğfar aytu adamlarga пайдалуу жамгырларды алып келет. İstiğfar aytu adamдарды бейишке киргизип, İstiğfar aytu ошол бейиштеги дарыялардын боюнда орун алганга мүмкүнчүлүк берет. Бул деген сөз бейиштеги жакшы даражалар деген сөз. Ал истигфару якуну сабабан fi in'amillahi azza ve celle alal mustagfirina bil rizqi min al amwali wal banin. İstiğfar aytkan adamlarga Kuday Taala'nın жақшылыгы болот. İstiğfar aytуу Kudayдын бере турган жақшылыгынын себеби болот. Ошол адамдын мал мүлкүнүн көбөйүүсүнө, ошол адамдын перзенттеринин, бала чакасынын көбөйүүсүнө себеп боло турган мына ушул жакшы сөз бул истигфар. Астагфируллах деп айтуу урматтуу бир туугандарым. Андан кийинкиси тасхилу таат ва касрату дуа ва тайсиру ризq. Эгерде бир адам истигфарды көп айтса, бул адамга ибадаттар жеңил болот. Мен намаз окуй албай жүрөм, мен орозо кармай албай жүрөм, мен жоолук салына албай жүрөм, мен канткенде ушактан тосулам, мен канткенде багымдатка турам деген адамдарга истигфар айт. Истигфар айта турган болсоң, сага таат ибадаттардын бардыгы жеңил болуп калат. Ошондой эле дуаң көп болуп, иншаалла Кудай Таалам сенин рызкыңды жеңил кылат дейт. Рызкыңды жеңил кылат дейт. Завалул вахшати лати байнал инсан ва байналлах. Истигфар айтуу адам менен Аллахтын ортосундагы бейтаанышчылыкты жоёт, коркууну жоёт. Кудайга болгон махабат, Аллах Таалага болгон махабат адамдын жүрөгүндө ойгонот. Al-mustagfiru taskhuru dunya fi qalbihi. Дайыма истигфар айтып бир адамдын жүрөгүндө дүнүйө эч нерсеге арзыбай калат. Ушул дүнүйөнүн бардыгы истигфар айткандын жүрөгүндө кичинекей бир болор болбогон жарыбаган нерсеге айланат. Адам дүнүйөгө кул болбостон, адам дүнүйөнү өзүнө кул кыла турган даражага жеткизе турган касиеттагы урматтуу бир тууганым мына ушул истигфар маселеси. Андан кийинкиси иптиаду шаятинил инси вал джинни анху. Эгерде бир адам истигфарды көп айтса, адамдардан болгон жана жиндерден болгон шайтандар ушул адамдан алыс болот. Билесизби? Бизде шайтандар гана эмес, балким адамдардан болгон, биздин кошуна урук, тууган урук, дос, курбулардан болгон дагы шайтандар, инсандардын шайтандары бизди азгырып коет. Эгерде биз астагфируллахал азим, астагфируллах, роббигфирли деп истигфар айта турган болсок, Кудай Таалам мына ошол жиндерден болгон жана инсандардан болгон шайтандардан бизди алыс кылат. Андан кийинкиси яжиду халаватал имани ва таати. İstiğfar aytkan adam iman menen ibadattın damын sezet. İstiğfardı көп aytkan adam imandın damын sezet. İstiğfar көп aytkan adam ibadat taattın, Allah Taalaga moyunsunuunun baş iyünün damын sezet. Andan keyinkisi husulu muhabbetillahi lahu. İstiğfar aytkan adamga Allah Taalanın jakşı görүүsü, Allah Taalanın mahabbati bolot. Andan keyinkisi az-ziyadatu fil aqli vel iman. Daima istiğfar aytkan adamdın akıllı köpöyüp, anı imanda köpöyөт. Esepti düşünbey atam, biyologiyany bilbey atam, okun okuy albay atam degenler, esin köpöyötküsü gelgenler istiğfar aytsan keni istiğfar aytu adamdın akılındağı, adamdın imanındağı köpöyөт. İmanın suzdap ketdi şeyh, kantı uşunu kötörсөн bolot, agaytabız istiğfar ayt bir tuğanım, istiğfar ayt. İstiğfar aytkan bolsan Kuday Taalam senin günöөлөрүңdү geçiret. Andan keyinkisi
Taysirur rizqi wa zahabul hammi wal ghammi wal huzni. Rızkı жеңил bolup, adamdын başında kapalı kaygının bardığı mına ошол istiğfar aytуу menen ketet. Başыңızga balaya geldi. Ошол балайны кетирүүнүн жолу istiğfar aytуу. Başыңızda problema var. Başыңız tuman bolup kaldı. Ошонун бардыгын кетирүү, урматтуу bir туганым, istiğfar aytуу menen bolot. Andan kийинкиси iqbalullahi alal mustagfiri wa farahuhu bi tawbatihi. Allah Taala istiğfar aytkan adamga özü жүз багып карап, жана анын тообасы менен истигфар айтуусу менен Кудай Таалам сүйүнөт дейт. Истигфар айтуу бул деген тооба кылуу. Тооба кылуу бул истигфар айтуу. Тооба кылуу, истигфар айтуу экөө урматтуу бир тууганым, эки башка сөз менен айтылган синоним сөздөр. Wa iza mata talaqqathu al-malaikatu bil bushra min rabbih. Эгерде дайыма истигфар айтып өтүп кеткен адам болсо, анда периштелер бул адамды сүйүнчү менен кыяматта тосуп алат. Кыяматта бизди ким тосуп алат? Бизди ким кантип тосуп алат деген маселе абдан оор, урматтуу бир тууганым. Биз бардыгыбыз өлүбөчүдөй болобуз, бирок бир күн келгенде кара жердасында бардыгыбыз калабыз. Ошол жерде бизди тосуп ала турган ким болот десек, периштелер болот. Эгерде сиз бардыңыз, Туркияга жөнөдүңүз же Кытайга бардыңыз, барганда эч ким тааныбаса, эч ким тоспосо абдан кыйналасыз. Бирок бир таанышыңыз болсо, аэропорттон атыңызды жазып ушинтип тосуп ала турган болсо, кандай сүйүнөсүз. Эгер ошол адам кашын бүркөбөстөн абдан жакшы тосуп алса, андан бетер сиз кубанычка ээ болосуз. Демек, кабырга барганда, акыреттин алдында сизди периштелер жылмайып сүйүнчү менен тосуп алсын десеңиз, анда урматтуу бир тууганым, сиз дайыма истигфарды көбүрөөк айтканга аракет кылыңыз. إذا كان يوم القيامة كان الناس في الحر والعرق وهو في ظل العرش. Kıyamet gününde adamlar ıssıktın, terdin arasında olup, adamlar terdegenden teri gindigine çeyin, dizesine çeyin, kursağına çeyin, alkımına çeyin, kulağına çeyin, murduna çeyin bolsa, siz arştın gölökösünde olursunuz. Siz arştın gölökösünde antkeni istiğfar aytuvchilarga Kuday Taalam kıyamatda oşol arştın gölökösünden orun bergenge uvada verdi. İzan sarafen nasu minel mevqifi kanel mustagfiru min ahlil yamini ma'a avliyaillahil muttaqin. Egerde siz ошол жерге мавкиф болуп арасатта турган жерден адамдар кыйналып турган болсо, сиз Кудайдын достору болгон, таква болгон авлиялар менен бирге болосуз. Анткени сиз ошондой олия болгон даражага, муттакый болгон даражага сиз истигфар айтуу менен урматтуу бир тууганым жеткен болосуз. Tahqiqu taharatил fardi wal mujtama'i min al-af'ali sayyi'ati. Ошондой эле, эгерде биз истигфар айтсак, бүтүндөй коомду, бүтүндөй мамлекетти, бүтүндөй шаарыбызды, үй бүлөбүздү, жан дүйнөбүздү айтор, бүтүндөй аламдын бардыгын аруулаганга биз эң чоң салым кошкон болобуз. Мамлекетибиздин бүтүндүгү, мамлекетибиздин биримдиги, мамлекетибиздин ынтымагы, адамдардын бири-бирине болгон мээримдүүлүгү бул биздин негизги байлыгыбыз. Мына ушунун бардыгы истигфар айтуу менен урматтуу бир тууганым башталат деген сөз болот.